Aga na ka ako. Alay ka sequence no? Hindi ba ito jump sa ito? Ilan talaga sequence? Oo, ito nila. Ay, jump sa ito. Sige, talaga sequence. Hindi sila kasi nga alayan? Alay ko sa English. Kung yung huli, di ba pa? Ito yung nakatagod na lang. Oo. Pero ngayon, kutang tayo. Kutang niya pa. Baka tabado okay. So ngayon, may salutary sa swimming muna niya. Oo. Ala. Pwede nga yun. Alaya 50 seconds. Alaya 50. Mayapayabak po kaya katamungan. Pakisabi ko pong mayap, deta pong hanggang atyo na po kayong luwal. Lungupta na po, bata na pong magumpisa kaya katamang bihila. Si Claude po. Lis hostia che celi nis hostium bella premun Mi puri Yesu Kristo, king Santissimo Sacramento ning altar. Mi puri in Kristo, Santissimo Sacramento ning altar. Mi puri at mi parangalan manggaman kapilan. Ibpami at supanwa, mi sambanying lagyo mo. Datang kay kaming kayarian mo. Mi paminto aning lub mo kaya tisuli pantibanwa. King kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni. Ang po ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing kasala kaya kami. Mangay mo kaya pa'y Saul kintukso, no naikabos mo kami kisablang marok. Amen. Mi puri Yesu Kristo, king Santissimo Sacramento ning altar. Mi puri at mi parangalan manggaman kapilan. Bapo Maria, mitmo ka king grasyang ganong Diyos sa tsukeka. Nuan kakaring sablang babayat, nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit ka, pangasang kamatayan mi. Amen. Mi puri Yesu Kristo, king Santissimo Sacramento ning altar. Mi puri at mi parangalan, manggaman kapilan. Ligaya king ibat, king anak at king banalay Espiritu. Ante mo isa dyan na ligaya, ba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alananga. Amen.
sine termino nobis donet in patria. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lasset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio.
sine termino, nobis donet in patria. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui, et antiquum documentum novo cedat ritui, restet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lasset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti abutroque, comparsit laudatio. Amen. Salutaris hostia, quae celi pandis hostium, bella premunt hostilia, da rober sempiterna gloria, vivi
sine termino, nobis donet in patria. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui, et antiquum documentum novo cedat ritui, restet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lasset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Salutaris hostia, que celi pandis hostium, ella premunt hostia,
vitam sine termino, nobis donet in patria. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui, et antiquum documentum novo cedat ritui, restet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lasset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen.
sine terminum, nobis donet in patria. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui, et antiquum documentum novo cedat ritui, restet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lasset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen.
abutroque, comparsit laudatio. Amen, amen, salutaris hostia, quae celi pandis hostium, bella premunt hostilia, darober fer Sacramentum veneremur cenui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui.
utroque, comparsit laudatio. Amen. Salutaris hostia, quae celi pandis hostium, bella premunt hostilia, darober fer Sacramentum veneremur cenuit, et anticum documentum novo cedat rituit, restet fides supplementum sensum defectui. Genitoque lasset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio procedenti
abutroque, comparsit laudatio. Amen. O salutaris hostia, quae celi Si Cloud Tapo. Christus vincit, Christus reina, Christus, Christus impera, 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 Christus vincit, Christus reina, Christus, Christus impera. Antum ego
Dinan mo kaming tinaping iba't banwa, hapan ibataning sablang ligaya, manalangin tamo. Ginong Diyos, kapamalataning misteryo ning kamatayan at pangasubli ng mebian ng bugtong mong anak, depat mo ing paman at busking ketawan, king mit mong kapanaligan papasyag miting misteryo king sakramento ning Eucharistia. Saupan mo kami bandago lalang likating bunga ning dapat mong pamangabos. Itingan puaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing dibinong kapurian, mi puriing Diyos, Mi puriing Diyos. mi puriing kasantu-santusan ng lagyo, Mi puriing kasantu-santusa ng lagyo. mi puri Yesu Kristo, Diyos sa tutuang pong taong tuto, Mi puri Yesu Kristo, Diyos ang taong tuto. mi puriing lagyo ng Jesus, Mi puriing lagyo ng Jesus. mi puriing puso ng kabanal-banalan, Mi puriing puso ng kabanal-banalan. mi puriing daya ng kakamal-kamalan, Mi puriing daya ng kakamal-kamalan. mi puri Yesu Kristo, King Santissimo Sacramento ning altar, Mi puri Yesu Kristo, King Santissimo Sacramento ning altar. mi puring Espiritu Santo ing Paraklito, Mi puriing Banal na Espiritu, ing Paraklito. mi puring emunanong degulay na induning Diyos, si Mariang kasantu-santusan, Mi puriing emunanong degula na induning Diyos, i Mariyang kasantu-santusan. mi puring mapalad at emimusinga ng pangakagli, Mi puriing banal at emi musinga ng pangakagli. mi puring maligaya ng pangadalabanwa, kaladwa at katawan, Mi puring maligayang pangauli na banwa, kaladwat katawan. mi puring lagyo ng Maria, Birhen ng Pongindo, Mi puriing lagyo ng Maria, Birhen ng Ponindo. mi puriyay San Jose, ing kalinis-linisa ng esposo, Mi puri San Jose, ing kalinis-linisa ng esposo. mi puring Diyos, karingkayang angheles at santos, Mi puriing Diyos, karingkeyang angeles, sampon santos. Pray.
ding solemnidad ning katawan at daya ng Kristo, pagmasusyan tayang kaurasan, yabi at po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Cesardas at Luz Medina, pamilya ng Cesar at Lorna David, Joselito at Julius Ramos, pamilya ng Marisa Roque, pamilya ng Librada Agustin, Odi at Luz Kembao at pamilya Giron. Para king espesyal a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, pamilya ng Yolanda Ramos, Gerald Santos, Noemi Lusong, Mary Manette Pineda, Clint Israel Umali, Rica D, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Eduardo Giron, para kingaldo ng Kebaitan Jonald Balingit, Jun Lazaro, Sancho Banal, Jovi Nicolas at Chema Lazaro. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Reverendo Padre Christopher Lord Beltran, Reverendo Padre Enrico de Guzman, Florida Unlayaw, Dr. June Kamitan, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Ria Yu De Leon, Cecilia Kembao, Nilo Udan, Cleopas Guevara, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, pamilya ng John Lambert Dalusong, Leonardo Gamboa, Maribel Sumala, Benson Ong Sr., Shirney Telen Lopez, Enrique Canlas, Renato Ramos, Alexander Pamintuan, Jaime Aquino, Jose Bautista, Cesar Uliege, at ding sablang kapatagtang masakit, para king gabi at proteksyon ng banal na espiritu, karing pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Josefina Guevara, at para king alanganggang kapainawan daring kapatagtamong mayangon nabye, Dinorma, Reverendo Padre Marius Roque, Reverendo Padre Ermelito Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Jason Miranda, General Amado de Mata, Pepito Layub, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Teresita Castro, Norberto Laura Balingit, Rosario Cagno, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, Luis at Avelina Sanchez, Natividad Bautista, Tomas Lasatin, Anicia Dimitui, at ding sablang kaladwak yung purgatorio at detangalanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatagtamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatagtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners.
Bato nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king laki ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati, kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Pagkalungkutan tamong etaya, pepabusta ni Jesus, baywa na katamong maging kalupa na, taong makatagulaling para king ikakayap daring kapatad tamo. King kataymikan daring kay katamong ipilubluban na duwan tamong eni king Ginu at king metong at metong ing patawaran da katamo. Iyagkas tayo pong ening miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko ka Santa Mariang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Excelsis Deo.
Sasalamatan ka namin, Darisal ang tila mo, dalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Kristo, tugtog na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan at sa libutan na makasabi. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugdong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian. Daya sa Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ela katanggap-tanggap keka ring sakripisyo mi nung emi itagulaling ing kaming sarili keka at king balang metong at metong. Makatalakad kami harapan mo ay alangaliwang sakripisyo. Nunemo, ingking pakamalan mo nga na kami bubu, king kayang daya paulining lugod. Katmuan mo kami, king kayang espiritu. Bani kami man miye kami alang-alang keka at para king metong at metong. Kambering makabuklat a palad at ay makasariling lugod mi bubuklod karing sabla at susuyo karing sabla. Itingan po adon me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Inyang nibalik ya i Moises karing tao, selita nangan karelo, ing sablang yuyutos at papatupad ning Gino. Ngarangan me kibat, king metong at metong. Tuparan milangan ding sablang kautusan abinye ning Gino. Binili nangan Moises king metong akasulatan, ing salitang inutos ning Gino. Itang kabukasan abak amaranon, mi talakadyang metong ay altar, king lelening bundok. At sakaya mi talakad labingaduang asyas abatu. Ing balang metong kareti, mga intulid yo, king metong karing labingadwa ng tribu ning Israel. Kay ba't tinuruyang mapilan akayanakan alalaki, ban mampang sakripisyo ka rin para king Gino. At mi dawon mapilan na baka bilang sakripisyong pisulusuluan. Kinwa ng Moises ing kapit na king Daya at binili na karing mga ragul alulanan. Sinabog na king altar ing mitagan. Kay ba't nanito, kinwane ing libro ning kasunduan at binasa niyang masikan karing tao. Ngarang may kibat ding tao, tuparan mingan at daptan ing sablang inutos ning Gino. Kinwana kanitang Moises ing Daya karing lulanan at pisikanano ring tao, nga nakarelo.
Iti yaing daya ning kasunduan at tinatag ning Ginoo kambeyo kanitang binyeno reting sablang kautusan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, impong pakibat, tamo karing dalit. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Ginoo. Ulitan tayo po. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Ginoo. Nano ing malyari kong ayam pang king Ginoo, king sablang mayap ade patanak anako. Kaya, kakung iyam pang alak amanyaman, bilang kapasalamatan king binyenang kaligtasan. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Ginoo. Panamdaman ning Ginoo, nung ing metong karing memalen na Mateya. O Ginoo, ako ingke kang talasuyo, susuyuan da ka, anti mo ing pamanyuyo na keka, ning kanakong indu. King kamatayan, linigtas mo ko. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Ginoo. Keka kanakong idawon, ing ayin ning kapasalamatan, at ang panganan king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan, king katipunan, ding kekang memalen. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Dapot ngeni dinatang ni Kristo ing matas a saserdote ning bayong kasunduan. Ing toldang gagamitana lalo yang maragul at alayang kalupa. Ere gewaring tao nga nawari eya kabilang karing lelangan ketiking yato. Misan yamu linog, king kabanal-banalan na lugal i Kristo, at ita sapat na para kapilanman. Era daya ring kambing at biserong baka, ing darala ng dinawon anting sakripisyo, nune ing sariling daya na, at apakyabutana ing alang anggang kaligtasan para kay katamo. Nung ing dayara ding kambing at ding toro, at ing abu ning dumalagang bakang dilukan, pipisikda karing taong lalawan ng midusingan ning batas. Malilinis la king sablang dungis ning laman. Lalong may git palak kaniti, ing arapat na ning daya ng Kristo, aking kapamilatan ning espiritong alangangga, dinawon nga ing kayang sarili, bilang ganap a sakripisyo king Diyos. Ing kayang daya, ing makalinis karing puso tamot kaisipan, ban manibat ing sablang dapat, aalang kabaldugan, asaywan tayo ing Diyos amabye. Uli na niti, i Kristo, ing talapamilatan ning bayong kasunduan, banding sablang inaus na ning Diyos, kamtanda ing alang anggang kalam, ape ngako na. Malyari iti, uli ning kayang kamatayan, ame kapagligtas karing tao, king miayaliwang kasalanan da, kanitang makasakop la pa, king minunang kasunduan. Ing amano ning Ginoo.
Salamat King Diyos, talakad tapo man parangalan ing mayap a balita. Ako, ing mabiet tinape, tinipang ibat banwa, nga naning Gino. Ing ninumang mangan kaniti, Daya kapilanman. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kehan timorin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King mumuna ng aldo, ning piyesta ning tinape alang lebadura, aldo ning pamakamate biserong tupa para king Paskwa, kitnan di Jesus ding alagad. No ka rin mo po rin isa diyami nga punan mo para king Paskwa. Tibura na lang Jesus ding adwa karing kayang alagad, kambe naniting panabilin. Munda kayo king syudad. Sa lubungan na kayo ka rin ning meto nga taong magdalang bangang danom. Tukyan niya king bale sa langyana, at sabihan nyo king makibale. Pakutang naning maestro, nuya ka rin ing kwarto, apipanganan miring ka na akong alagad, king apuna ning Paskwa. At iturunay kaya kayo ing malwala sa kwarto babo. Makaayos siya, at kompleto gamit. Karin yung isa diya, ing apunan dama. May kula ring alagad at mintala king syudad, at ikit da ing sablang lerawa ng Jesus karela, at si Jara ing apuna na ning Paskwa. Kabang mamanganla, kinang wayang tinape Jesus, pe pasalamat yaking Diyos. Pe miraso ne ing tinape at binyene karingkeyang alagad. Ngana, tanggapan niya, itiya ing kanakong katawan. Kay ba't nanita kinwane ing kopa at pe pasalamat yaking Diyos. Binyene ing kopa karela at minum langan. Sinabi ng Jesus, itiya ing kanakong daya, ing daya naning kasunduan, ing dayang mibubu para karing dakaladaw. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, naku pasibayong minum kaniting alak ang gaking aldo, ay numan ko ing bayong alak king kayariana ning Diyos. At kay ba't ding kinta ing meto nga dalit, mentala king bundok, daring olibo. Nakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Maya payabak po amin. May kadita mo ngan po, aranasan ta na king biye, ing lumapit king meto nga tao, ban kanita manyad pabor kaya. I'm pretty sure that all of us, in one time or another, have asked a huge or small favor to people. Ang yangi kami naman pong pari, kami exempted kaniti. Kami excuse kaniti ang yang kaming pari. We ask favors from people like you, laymen and women. Minsan,
naus na ako po ning kapatadapari. Minaus siya ka na ako. At nga na po ka na ako. Among, can I ask a favor from you? Nga na. Malyari ko bang manyawad pabor kay ka, among? Magsilbi kay bang ken namong St. Jude kay binyaganing pangunakan ko, anak nening kapatad ko? Nga na po. Pwede kay bang ken namong St. Jude kay binyagan, ining anak naning kapatad ko, pangunakan niya, among? Nga na po. By the way, this brother priest, talaya pong parokya, makadestino niya, maka-assign niya, king special ministry. Inamenyawad yung pabor ka na ako, at meging pakibat ko naman kaya, yapin po ini. Sure, among, ala pong problema, nga ko kaya. Kay ba't nga nang sinabi ka na ako? Thank you, among. Salamat, among. Nga na po ka na ako. Kay ba't nang pepasalamat ka na ako? Nga ko pong migsalita kaya. Alayta, among. Nga ko. Maliit na bagay. Nga ko po kaya. Marahil lahat tayo palagi nating naririnig ang salita o katagang maliit na bagay. Alayta, malating bagay. Nepo, from a gratitude of the heart towards a person replying that it is not a big thing, but it is a simple act or token of goodness, of kindness. Itamongan po, panwalan ko. Nano mang miyayabye, may papagkalub king biyeta mo, yan nawad tamong pabor king apong Ginoo. Ale, tutrita. Lahat tayo, lahat ng mga maraming bagay na hinihingi natin sa Diyos, pabor natin sa Kanya yan. Pabor, ingan yan, king apong Ginoo, malating pabor yan o maragula pabor yan, anyawaran tamo kaya anting pabor. Nano man ang miyabye kay katamo, nano man ping may papagkalub king biyetamo, nano man kalam o grasyang may papagkalub kay katamo, panwalan ko, yan nawad tamo anting pabor kaya. That's why when we go to Mass and thank God, as if the Lord is telling us or replying to us na maliit na bagay lang ang ipinagkaloob ko sa'yo. Wala mo makanta yung sasabihan na ni nga pong Ginoo, alayta, malating bagay, dita ka bagay, maliit na bagay. Pag masusyan tayo po ngayon ing Solemnidad na ning Katawan at Daya na ning Ginoo. We celebrate this Sunday the solemnity of the body and blood of Christ. And for us to better understand Corpus Christi, it is a Latin word. Corpus Christi, the body of Christ. Solemnity of the body and blood of Christ. Makanano tayo nga intindihan iti? Makanano tayo nga pamalinawan iti? Makanano tayo nga pamalino iti? Well, from a God who comes to us in a small and simple piece of bread, we call it transubstantiation. Among nanuya po ito? Nanong substantiation? Nanuya po yan mong? Nakiman po pari, emya po ay intindihan iti. Ngayong Domingo, pakikwanan tayong pakintindihan iti. Ngakupin ka rin may ngalabasan, ayal do king umilya ko, ang yang tayo lubusa nga intindihan, pakikwanan tayang intindihan. Lawan tayo. Corpus Christi simply means that this God who is so huge can be contained in a small, simple piece of bread. O itamo yung explanasyon na yarin Jesus, maglugal niya, maglulan niya, nepo, king malating simpleng tinape. Kumbaga yung Ginoo, matas siya, ing marugula Diyos, king ka Diyos sana, maglugal niya, king pek kamalati, king pek kasimpleng dili, meto nga tinape. And for what reason? For us to celebrate this God, who in the greatness, and ketang keragula na king dagul na, mumuntaya kay katamo, lalapit siya kay katamo, ban kanitay paramdam ning lugod na kay katamo. His great love, paganaka, agyo na pong maglulan ni nga pong ginuking malati, agyo na pong maglulan ni nga pong ginuketang peka simpli, ban kanita, itamong simpli at malati, kasi matas siya, maragulya, agyo nang maglugal king malati, king simpli, ban kanita, itamong simpli at malati, panamdaman tamo, iting lugod apagkalub na kay katamo. Emo po kanita at ngeni, nune iti anggang ang gaya, ala na ang gaya. Kaya nga po't hanggang ngayon, ito'y pinagdiriwang natin ang tinatawag nating Santa Misa, Eucharistia, nepo, Banal na Eucharistia, Misa,
Santa Misa. Ban kanita ing Diyos amaragul, ing Diyos amatas magkasyaya, king meto nga malating simpleng tinape. Ban kanita itamo akalingwan na ing Diyos ay mga lingwan ing kayang pusot kay sipan. Bali po nung ikumpara tayo po ing sarili tamo king hapong Ginoo, alataman po, malatita mo nung ikumpara tayong sarili tamo king hapong Ginoo. But the good news here is this: God doesn't mind it. Whether what we give is a big or small, for as long as we give it away. We give it away. O yan po yung nga manuwanan ng ginuking balang metong kay katamo. Po. Alam po ninyo, nung nanuman po itang malating bagay ang agagawa mo, mayap ang malating bagay ang agagawa mo, apanamdaman na ning metong nga tao, ning kay kingeta mo pupansin, ning kay kingeta mo abibitasa, ning kay ing metong nga taong ito, botang ginawa kang malating bagay kaya, mayap kaya, nakalingwan ito, itang impact kaya at neking karagol. Maliit na bagay creates a big impact on the life of others. Kaya nga, kung minsan may tinatawag po tayong it is the thought that counts. Ale? Neng kaya aliwa mo yung tandegula na ning binye mo, pigkalub mo Neng kaya tsuketang pamigaga na ka na, nung makanano na kangaga na ka, nitang tao. It's the thought that counts. Halimbawa po, dinina na kang regalo ning meto nga tao. Imbinya ng regalo keka, muraya mo. Neng kaya mababaya mo ulagayan. But the thought of the person thinking of you matters a lot. King malati at simpli, adidiskubre tayo ing importante. King malati, king peka simpli, akakit tayo, didiskubre tayo ing maulagang dili. Ban kanita, may pamalinawan kayo pa po. Halimbawa, yung meto nga tao, naus na ka. O kaya, tinext na ka. May message na ka. May ngumustaya ke ka. Sinabi na ke ka, pangadira ka. Ngayon pandemya, may papangadita mo. Nga na mo ning meto nga taong malapit ke ka. O kaya sinabi na ke ka, nga na, mimingat ka parati, palagi. Take care always, nga na. You know what? Simple message, simple text, it means a lot. It is the thought that counts. And thoughtful people, I believe, embody the body of Christ. Pag nakaking balang metong ke katamo, potang thoughtful ka, miras ka banwa. Potang thoughtful ka, mibubuklat yung pasbul ning banwa keka. Potang thoughtful ka, miras ka, king biye alananga. Hanggang ngayon, makipaglaban tapa, king pandemya, at aminan tamot ali, nung nano maning dadanasan tamong ngayon, yapi na po yan, ingawsan tamong new normal. Ale, new normal. At kaniting new normal, at dadalanan tamo, harapan tamo, king biye, nang kaya iting mismong new normal, ayaman wan tamo, iya ing mamye o magdalang pa maging abnormal, king biye tamo, abnormal na sitwasyon, king biye. We are living in an abnormal situation in life, abnormal life. Kot abnormal, kasi rin tao nang kay, milalako na lapatulo, ketang makatud, ketang matino. Easily, people lose a lot of things. People lose their patience. Ngayon yung normal na maging abnormal, yung biye. What else? People lose their goodness, their kindness. Nang kaya agad-agad maiiritata mo, nang kaya agad-agad mimimuata mo. But the good news here is this: we can be the thoughtful people. Ban kanita, ita mong magpaganaka, kareting taong maging abnormal na sitwasyon, king biye, o king dadalanan dang aldoldo king karelang pamibiyebya, to remind them that when we become thoughtful even in small things, we share God to them. Because every time we go to Mass, again and again, we embody what God tells us. O ining katawan ko, nga na, babien man mahimut O ining daya ko, nga na, I do not give it to myself, I give it to you, nga na mawari ning Ginoo. Ako po panwalan ko. Sometimes the smallest details in life are the ones which define the most beautiful relationships. Sometimes the smallest details in life are the ones which define the most beautiful relationships.
Neng kahit po king tutu, naman talaga kailangan na dapat malya pa, na dapat grandiya pa, tinggap mo o ibinya na ning meto nga tao keka, tabang tinanggap kang dakalapera, maulagan ng kahit tinanggap kang dakalapabuya, o tinanggap kang dakalagrasya. No, it is the thought that counts. Lawin niya nga pong Ginoo. Lawin niya yung Ginoo. Maragulya, matas siya. Pero nano yung gewa na, migbabaya, miglugalya, miglulan niya. King metong amalating pirasong simpli, mababa, tinape. Nya ang gyang nino, kalulot makwalta, matas at mababa, agyudeng saliwan ita, agyudeng kanan ita, maglugaling Diyos, king malati, king simpli, ban kanita paramdam na kikatamo ing presensya na, ing degula na, ning lugod na. Anting pamupos po, king omilya ko, kut nandan ako mo po, anting hamon at inimbitasyon king balang metong kikatamo, nganing pagmasusyan tayo po yung solemnidad na ning Katawan at Daya ni ning Ginoo, kutang ko mo, are you willing to share maliit na bagay? Are you willing to give maliit na bagay? Sasabihan ko kaya kayo, deting agyo mong ibyeng mga lating bagay, king mata na ning hapong Ginoo, deti ilang pe ka maragol, deti ilang pe ka importante, deti ilang pe ka maulaga. Ing Diyos, agyo nang maglugal, king pe ka malati, king pe ka simpleng tinape, ban kanita apakit na kekatamo, ing lugod ng dalise. Talagat kangan po. Sasalban tayo ko. King Josig pang mayupayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Kaya ngagliking upayaning banal Espiritu, bibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco king Cruz Mete at Mikutkut, tinipaya ka ring Mete, king Katlungaldo sinubliyang Mebye, pepay tasya banwa makalukluk, wananing Diyos sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka rin mabiyayang pong mga mate, sasalpantaya ko, king banal Espiritu, ki Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biya langanga. Amen. Makatipon tangan nga ni Keti, king alagyuning sinubling mebiyang Ginoo, at sasalpantayanan tamong atsu Keti busal tamo, kambening kayang amano at ning pamangan at inuman, ning kayang sarili. King lubos sa kapanaligan king Diyos, manalangin tamo kaya at nga tamo ngang sasabi, Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Ulitan niya po. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king iglesia ning Diyos, ing balayaning Diyos, baning kapag masusyan king Eucharistia, pakisan metong nakatamong may gitpang matalik king ginutang Heso Kristo, at papanatilya nakatamong sumulong king kayang wangis, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king yato, anong nuta mabibye, ban manibat king panaslag ning aldo, ang gana king panalbog na ing banala sakripisyo, midawon niya king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para ka rin sablang Kristiyano, baning matampang pamagmasusi king Eucharistia, pagkaluba na katamong sikanan sumuyo, king yatong iti, kapamilataning pamangawata kaniting alang patanat susulong, king pamaging yato ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para ka rin Kristiyanong medili king dalan, papunta king pisamban, ban atalastas da king no, alayo ing si Eucharistia, ela malyaring ni Biebie anting Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king komunidad ning kayakatang parokya, ban itamungan, sumulong tamo king pamamie ulaga at lugod, king banala Eucharistia, ban kapilan man, eta dumayo kaniti, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayaduanan.
Paraking kapasalamatan, daring pamilya ng Cesar at Lorna David, Joselito at Julius Ramos, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Marisa Roque, pamilya ng Librada Agustin, Di Odi at Luz Kiambao, ating pamilya Giron. Paraking especially intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, pamilya ng Yolanda Ramos, Gerald Santos, Noy Miluzong, Eduardo Giron, Trina Yazon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Rica D., Clint Israel Umali at Mary Manet Pineda. At para king anibersaryo ng Kebaitan dari Jonald Balingit, June Lazaro, Sancho Banal, Joby Nicolas at Gemma Lazaro. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Reverendo Padre Enrico de Guzman, Reverendo Padre Christopher Lord Beltran, Florida Unlayaw, Dr. June Kamitan, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Ria Yu de Leon, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Cleopas Guevara, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Cesar Uliege, Jose Bautista, Jaime Aquino, Alexander Pamintuan, Renato Ramos, Enrique Canlas, Shirley Telen Lopez, Bensong Ong Sr., Maribel Sumala, Leonardo Gamboa, pamilya ng John Lambert Daluzong, at ding sablang kapatadang masakit. At para king pamanantabet proteksyon ng Banalay Espiritu, para king pamilya ng Ani Razon at king pamilya ng Josefina Guevara, at para king alanang kang kapaynawan daring kapatadtamong mayayango na biye, lalong-lalo na, ni Reverendo Padre Ermelito Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Marius Roque, Reverendo Padre Jason Miranda, Norma, General Amado de Mata, Pepito Layog, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Anicia Dimitwe, Tomas Lazadin, Natividad Bautista, Luisa Tavelina Sanchez, Erlinda Sanga, Antonio Sanga, Rosario Cacnio, Norberto at Laura Balingit, Teresita Castro, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang ala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ngini, adwanta mo po'y sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, kabilugan, dakang pusong pasalamatan para king maula ng kalam, niting banal ay Eucharistia. Pakiramdaman mo kami at pasiknagan king katawan mo't daya, panapatutuanan mi ing pangaatsu mo kaniting kekeng yato. Itingan puwadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Nagmamahal
naglalakad po para king pamaging senso. Kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngunit natanggapin ang alay na ito, makabilalang magmula sa pagpapala ko. Tanda ng bawat puso, makadinig mo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo kabatad, baning kayo katabong daon, matanggapya, harapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginoy ting daon karinggamat mo, ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginumanano na sanang ing tinape at kali sa darawon mi, iatad na king kay kang iglesia ing pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda, itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya ko ang timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Gino, pasalamatan dahil ginuwa Diyos tamo, iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. King tauling apunan kabang makalukluk ya king lamesa, kambe ring kayang apostol dinaw na ing kayang sarili keka, anting alang musing a kordero, ing matatangga pa ay nababiyega na pakapurian keka. I Kristo binyene kay kami iting kapigaganakan king kayang pamaylasa, bani pagkalam na kay kami ing kayang makakabos sa upaya, manggaman king kapupusa na ning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan ming balayan mo at pasik nangan mo king kabanalan, baning familia ning meto Katawan lumakad ya king sala ning meto nga kasalpantayanan, king meto nga pami samak ning lugod. Lalapit kay ngeni, kaniting makapagmulalang sakramento ban makisulu king kekang dulang at sumulong king wangis ning sinubling mebyeng Kristo. Ing yato, makisan metong yaking banwa ba ni kanta ing bayong dalit ning alang ning pamaglalang kabang sasambanda ka at pupurian manggaman kapilan at ngamingang kakanta. Manal, manal, manal na Panginoon, ikuya ipanwangin, ikuya inano, ike kang igaya. Hosana, Hosana, itatakas katasan. Hosana, Hosana, itatakas katasan. Tunay kapin panaluhipay, kayong panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape, at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, ami daon, para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay badningapunan kinuha ning kalis, pasibayang pasalamat kay ka. At binyaning kalis karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanide. Iti ing kalis ning kadakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanapo. Ipasyag tayang ening misteryo ning kasalbantayanan. Si Kristo ay bumitahin sa ihain bilang magkaibig inasasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Inyang ini gaganakan miyo iba ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning miye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo. King katawan at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban mi ganap yaking lugud. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan bola naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyangu na biye, lalong-lalo na, de Norma, Ermelito, Marcelino, Marius at Jason. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Thaddeus, o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, purian dakat baligayan, kapamilata ng Heso Kristong kay kang anak. King kapamilatan na kambe na at kaya ipang mayupayang tutong kagum ning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggang Nginipun ti mong anak nang inampun ning kay katamong malugod aginu maus tamong enikeya kari nga manong tiro na kay katamo. Lord,
isunin at iwan mo, ipakit nga ninyong inakanan ni kinagawan mo, ibero ketami kinadong at panipatawan mo ketami, minsan nakikita at tikim na mamatawad taning ikasala ketami, mga elong ketay sa ulting lukso, ngunit ikapos Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasaupahan kay kang pakalulo, parati king mi kabos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babaliktan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ihikang mabibiyet magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. Patkekan timurin. Ipakit na po ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong ang sabla. Ngayon kay katamong malugod a Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kay ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, at kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
And when the call of terror rise, bid me come to thee, and I may grace thee with thy saints forever. Sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of terror rise, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. All the evil that surrounds me, defend me. And when the call of terror rise, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tamo. O Ginoong Kristo, babiyan mo kay kami, kay kang katawan at daya, king Eucharistia. Anting metong atanda, king agyamang ngeni, karake mo na kami, king biyemo. Manano na sana nga kamtan ming lubos, iti, king kayarian, anong no ka mabibye at magari, ngenit manggaman, king alang angga. Amen. Luklok tapo para king kapabaluan.
June is the month of the Most Sacred Heart of Jesus. This year, we commemorate the solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus on Friday, June 11, and the memorial of the Immaculate Heart of Mary on Saturday, June 12. In preparation for these celebrations, we shall have a Triduum in honor of the Twin Hearts from Tuesday, June 8 to Thursday, June 10, before the 6:30 evening Mass. Our commemoration culminates with the celebration of the Eucharist for the solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus on Friday, June 11 at 6:30 in the evening, and for the memorial of the Immaculate Heart of Mary on Saturday, June 12 at 7:30 in the morning. May we invite all mandated organizations and our parochial community to join us in these liturgical celebrations. Thank you. Siklaud tapo para king Horatio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampun mapagmalasakit ay ibame, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan me. Adwan mi keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mi ngay ni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat may kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo, ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngantabayanan mo la, ring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti e makasalikot, at bukod mong para king kapakanan na ring memalen. Bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mi la, ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambeneng belwan at pasabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi la, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, retang miyayango na biye. Pagkalam mo ke kami, ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakakayap taring sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magtanlungo kabanal-banalan na hindu ng Diyos. Ay mo sana pisawiling aklis mi keka king kagulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Hingginu manatili ake kayo, At kaya kante mo rin. idukuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos.
Ing ginume nakit yang paralan ban manatiling parati siping tamo at mamantabe kay katamu king dalaning biye. Meging kay katamu yang laman at daya. Busta nyong manakit tamo namang paralan ba nasaupan ing metong at metong karingaldo tang kapagsubukan at matulang miyabe-yabe karingaldo mitmong saya. Ating Diyos manatili asanang kayabeyo kay kabaning dalan at bendisyon na kayo ning mayupayang Diyos ingib pa ating anak ating banalay Espiritu Amen. ing banal na misa midaune umena ko ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.